Sam. Pacific Games. Welcome. Now I'd like to hand over to our CDM afterwards. Jerry Bunt, more time to press conference. Thank you. After te lo se no mata o bien mele mo ai ko sita to fata ta no te lo te lena ai ala la tu e se apa no ai ko sita to fe lo ai ta la ga le yo no wa uti te ni sa ta pe nai to fai dia fa ma tu mai si ba ai no bo le ai malanga ta tu tu ba na ya để mà đi lao lao ra từ phía gọi nhé và tôi cũng sẽ phạm ta là ngày thứ sáu mà đi awalnya tôi cắt tu au kita rumah pasti kepil ayat ini semua ya betulan aja di katu au film pelangat tuan ya la fina tu ayo de apena tu dua payas tosi lantu dua lantaan sa apel on awalnya ya tu roye mata tu coaches management team maya alta sports status harus 5 ya mali tatu management ya via ele tatu team ya oleh management boleh Pacific Games tatu main ses porque school ya mau ele eu dah faina tu apa ya desa awal tu so mulai fase na todo se foi mulher to ter vera tu na folha sim esse ato muito tatu nu tak lo mau school viva sahabat dia ona tadi maru wasio tatu tu itu asu sendo pixela wa alta alu tanah tahu masa afia kule ile ya ono tatu desa tadi maru oleh bayi-bayi yang tatu awai tahu mapi orang tatuan buat sekolah kita ini oleh usaha ini oleh sama lah isi tatu tele la fatura na satu na ya dia titulo tatu mali ses itu la foile dia fa pea ona tal fia mai dia ma dele situ la mata na o alsa bela tal la mala tu ni to fi to tele na isia tu ni sa awaya itu supaya ya isi itu saya jadi nanya tu usaha obat info jadi masih kalau orang tahu apa tu dia yang apa yang awal cara mengasih dia fase lalu semua itu ya ini masih kita kita tu awalnya ave se tu la pole sana luai la tatu ses no dia mai la ila la ila per mato tagline sa ruia ia tatu a maina auto por ta al middle if you're not going to middle don't waste our resources, don't waste your time, money, everything. Mai kita tu alta alo doa final elo se au sama tu fa pe mo fa ku elo stiti ngapa lele meta tu le fa so itu la ta ti ai ta no ma na basa awai ta tu si ta tu e mata
mata ina le finaua tatou au ta'alu mai ai. E lau se si ma pena ma tu finau e le fema lo se pina. To ititi lava nei tatou au e le fama ni le pina. But they were all medal contenders. Ingota sa finau le tu fama tuto. Te mea toa lava o tāloma nei ai. Tā maua le anga noa ma te asia fōma na le sumalia tua tātou kai mana o general team managers o CEO o leo tātou assessment. Mātou whai lava ma te asia sima au ai ki tāloma ki tasi a ala. Se mane mata ino fina. Whate ta ina e resi tātou alu sports they went into the semi-finals undefeated. O finauna ia betai. E o tunai semi-finals e yo ai pai mai o. Ia. A tono foi bom mate o tau do ai ibo. O le na va. Because they played for about a week and a half. So tu pa ua ia ina terus ada yang senior. Atau lama ia na ia tato alma mani wasa pena atu mo si baya Jesus puli. Sapa pena mata ini taro mai taro sa mata before the opening ceremony na Jesus puli. Ya, asus puli tato si tuto telo tato alta alma semua. Ya. Aso rosul lima mo mai tato mai tato na semua. Ai tato waktu ni tato ta alu ini na so luar amata na so fit. Fa ai na so luar. Ya ai tu foi mai na so fa. Yo ya malanga tu bangsa pa no organize assessment. Tolu le watu, tolu tu foi mai, e ngate le ai o malanga fo ia ka tolu au mau Musila, Australia. Mai si mai mo le tu usava, na mai o tato a se fo ia na tu arrangements a mai. Mai stara fifia no atu no mapea ona tue foi uma lava tato ata adome a jose lau tu tolu no management ya ila tolu no foi fato no foi nessa agora tue foi uma lava yo lato lu o wai e não sei se os staff se me foi de até a minha o esse vai lá o esse meu ali tu na itu lama dah mai oi I Solomona e aí você me falou alus ataan malah foi tato tapinan na gaya tato problema jadi mai gope isi tem ada isi almost a full medical team. Wingo de talana ya itu dua rumah tato nurse itu fire physio to dua ya Red Cross suyu Red Cross we had a medical coordinator who was a general coordinator in Absena to me umara yang baru. We also had a local liaison officer here in Samoa. We have a facility Ben Ala Lo Maui CEO in Solomon. So si poi ada nanti dia orang tahu local community in Samoan community in Solomon. Jadi orang yang ada sini kuat. Ufai lama Solomon namu pueblo Mawai, Mawai. Mana tu tele la boleh sahut community no, nalo boleh. Aí você nem fala tudo bem.
sima o le tato awa atore ni e o foi da e tau sima lava le tu o so mo e se mani ma ne ele me tato tano fi foi le tato se tu sa tato me ko si se tu o so mo e se foi a so mo and with what they had and what they did offer they don't like me say no falo tu but why ele me o male o tato médico foi e ele tato esse colocar na mata quanto foi isso a rua o lado subiu ele structure o ele patino o Ready for all that o mai por aí sports taro mai rasa forma por so muna sa taula mo ay pula se kaso po mai ko yan niya tanto yung ay doctor Peloton na po so ite be na pa naman na apoy alo sa mo metaya Peloton po ele amanhã igual ele apaga por capacity for yung so no so sana today magtato foi medical team penalaman babae yung tato au taan te loa ya ta la bayo se te si foi leo ma fa ko ta se mai ese tu ma ma e foi yo opinion na mau si ta no ele na ta pe na sport tak sila barato untuk problema coaches yang banyak ini. Eta wayo le medio le pre care yang mana post lato recoveries ya oleh strapping by mana yo lato tim au mana ini lato tahu. So we did see presence of that support. Tato Athens as a big part played. I would say tato big. Pela untuk silafia yang untuk mata-mata tentang ya. Terus 5 tato pineo. Bye-bye kita sinai oportunidade ya oleh athletics, bodybuilding, boxing, powerlifting, oleh swimming, tennis, touch rugby, malah weightlifting. Memang tato pini Europa terus 5 tato pini segima terus putas game bodybuilding, boxing, itu running sevens, sailing, swimming, tato tennis, ada weightlifting, yang tato bronze na harus kita sebut, yung pagtatia tu, yang apa yang tato pilih harus itu tato pilih atur lah nama, tato tiro lah, ifatu lah mana, boleh tatia ya, atur ya, sampai lah kita lakukan waktu akan kenal lagi. Kalau falan kita tu tahu itu ni, bukan dongeng terhits. Ya Australia, ya so itu belum tahu dah ni, tak ada waktu klasifikasi lagi itu dua klasifikasi saya. It should be number 1. Tulang al Pacific. We were way ahead of the rest of the Pacific. Yeah. O sea, que ya no puede ser tato tisia ni había famoso muy tato taxi. Una ole vino tato altar. Ya masih ceng foi. Itu lama dari wae ini fakir apa na ole tato altar alo tato ini tato no. Mato te mafana lava itu la kauma ni mato awa ya tu solomon uno mato te mawala ka foi ya para harus tahu
Facebook ma tula o mai e fatu ya inga e fatu yo e mati tiro fo I post e vai tato tangata lo fatu e fama si au e mata sa ya e me se tato inga tato tata se tato tu uro fa bela na fatu e tulanga na e na fio tu le supania vai na sui fo ma no e fo tanga ngai solo mo tai talo ma o se fia te le e ci tanto o te rola o le tu la ba de vai fa ma si ave ma na le vita fo idea ona e paulo le sui o le pa o ko se tanata po na watu e se tu no la va pasfi o tanto sui pa na filo tu fontana le mama na ba no ma tu te fai lo che fo e su sa tu tadi mai na ina so fu ai anatana e tato talo ma so talo na io fisho sa away for the opening so it was a big push encouragement for the athletes that were there already in the first week to see a leader for there this afternoon find out what is the one year of this what is in our talo if you want to tell isi to do to start no o isi e o start to make it no to o isi ni ora to sa fai to no tale but ole o tatu fio su pani na to yen ni ko na be o yo te te ko che na i funtana be atino mi sta e ta ko tu sai e talo tu langa la to ia I te o tau tu atu le pe proponi tanto te tasila tu swat from achievements e pe pa tu langa tu e o la nei la le email but they actually set national records no tanto personal best e mawai ele então não ele ainda não sei se está tendo uma coisa na juntura quando ele veio foi o tá tendo lá mas a menina também lá ele está bem curtindo e tu vai lá ele faz bem exercício exercício simples de Índia e movimento esse tu lá foi o está tomando não sei se é tu lá mas o homem tinha e a menina tá uma e esse se manua do pule se hamstring o se neurolima o sul o lá na aerolise se manua foi dele eu não tá por aí esse se tá tudo mas é foi muito na memória do fato isso tá tudo marosa e a mata mai na siêu vui mình chạy vào nghĩa mà mình cặp được mình chạy vào nghĩa mà để ông và ta lộ chiều ta cho đi làm một lần để ngắt chạy ta chặn ai ô tu làm một phút theo xử lý chiều ta trong ba lô để ông may the Ministry of Sports and Recreation the Ministry of Finance ta cho Ministry of Revenue mais sponsor na novo e a FIA de SIFA ele faz ele company bali ele sabe ele tanto Fiji Airways tanto charters ia fazer foi uma de Oceania National Olympic Committee o vai nem sabe tu foi para foi e tanto off tan mai na pada ujian training satu barang layai satu on the spot memang ini apa pepati ini satu off ini befaftai foi set ele tali mai ele tem na matu de room dia satu pai lo ini ko si tem buku ulang befaftai ini itu malam celongan dengan company ini atau
Jerusalem tato tim Samoa. Ia auto nga wina perfect deitia tato tilu. Iba so se pai nga na polo mobia. I alam doa ia tato taalo. Pai ko tato dia cuma kemudian kalau faham bisa tato tu. Itu lang apa ia ni kalau ni jadi lah mana fakta isi tilu o Solomon the Pacific Games Council. Ya, kaya ngayon, ito volunteer. Pinamamasan yata ito. Yung alawin ng volunteer ko isa pa. Yun na away yung tuwalya. Mapapayi ko. Ito yung ay, ahali yung volunteer sila. Yun, volunteer yung ito. Ufuan na yan. Okay, yung ay, kung nasa ito, mata-mata po ito ba ako iyo. Yung nag-iili, talo nga rin na fire. Katolik. Ia mai ali na tu talo na te pe am te talo na te mat ia te te ia wa eu se ni lo distanta ia react con lo ia tu puedo la eu si ele sa ta tu mata ia ai o ka tia tu la mai pergi ia tu la aja la tu foi international body o la tu lo fai la tu la kalau di sisi dia umumnya itu atur the incident yang I was unfortunate but la umat ini kan tak umat na umat ya umat ini kita betul pandai memfail atau calon turun Malay. There was nothing more to it. Tulang orang desa itu tidak na ada yang faktaran lagi oleh social media. Mai ada tu temai overflow lah total. Ia terutama pokok mereka betul dia akan tahu ya balik kemudian mereka tu mereka ibu ibu dia mereka tu pandai melompat turun malai mereka tu faham terus ya ini faham lah tu minum seremon itu sudah turun ya desa ini Euro ini ini sih baik ya and I guess it came about as a result of the restricted area. Well, they are fit. Because if you really look at it, kung ngayon ma-associate ako ang African, matofia, why ba nakitalo? And it took that little thing to what? But it is easy niya. May na, ito lang na, if you senior na yay. Tasili situ lang nga sa circulate viral to social media oleh tulangan itu falian ya ese ina ya European perfect ya itu sekusma orang orang ya tu pin from my kusma kasi ada incident satu memang tu mereka tinggi aktiviti itu orang ya ai was ICC naik sama tak ada itu yo ni suama tak tahu suama itu nasa tahu bawa supaya naik sama basketball itu dua ini apa ada itu main otomatis basketball naik terus ya oleh tulang aja bentuk ya isi tangan tulang kalau dua ini ayo sesuatu bawa air ya boleh dia ya paling tu filo imam boleh kafuira semua apa tu também ton ya tu fatu esse amarelo esse e aí essa sim tu lá tu lembro ama tu ele fantasi o fantasi ai fakasi boy no dia ai fakasi la boy kaya in fali ai tas au fali ai telele tu boy ko nana na tu boy de foi ese ai ka tu se kusma oleh tulangana ya Paul pak no makan tulanga dia ya boleh sila dia fali o fa tino le tu ko kai wan no na tamitiana na dia affiliate ya
ole awa ulinga o toi ni lunch au le ono le fia fia ia le tatu 4x1 ia tu ana la le sata o mate tu fesi ko fe o ia tatu 4x1 la feliti ia ele no fai fa o ni le também tu o le 4x1 ia le tu uma le fia no mala ia me tu no fai ia o mai va ainda na biasa kamu failah mai awal incidents yo ele vai ter um fuspa ele vai ter um dinheiro flow tua mai tem que vai ai fakta ya ia na kemudian bahaya bahwa silo ini pure mele dia tuh fali air na fili ya bahaya mawala kan lumpo yun wala fiya filo ay problema sabon tato mai também tuh ya atau lor yang itu fofo ai ana tu tama kalau ya tu sebelum tu mai tu ini senyo tapi faktor yang naik kapal itu itu semua ya orang baik mana isiau kilik lah apa aku awal yang tu ia sudah buat sefudu untuk Solomon wana matatalo na sufit 2 days before open umana solo ya alitato awatoya fi mato so we were there from the 6 to from the 12 to the 4 so that's about 24 days after jadi even tak even mana nak jadi tato ala ni sepuluh ya yung tato tu for mamaya itu mamaya sino tu sino valito back to normal mana hotel lu ya tu hotel na tato walta ano sports ya porque mato sana le fesipisión tu mini games sana le Olympics tu mini games de uivo what to go for? Yeah, to Pacific Game. Tahiti. Kalau Tahiti dia nak cari malu. Kalau masih kuat, Tahiti. Pacific. So, kita akan melakukan banyak tuan apa isi dalam bau. Outra coisa, tá, ele morse ele mai ai o tá na Pacífica. Ya sai kulle mano tu la monne fa peona a combinations de boy money so foi na tu mauma tá pegando o awards of Pacific Games essa tá minha roia de acho mai só do dizendo ele se foi lá tanto chef de mission com problema ya aí tanto suyo tá na fa peona Bonio na to one special awards that they ingala in female athlete for Pacific Games and there's a nominated the Waitaya Olympia Bowl my swimming well feels yeah say when I went to London the male athlete for Pacific Games yeah and poi ma modietto for swimming at dawn for belonging weightlifting todo quindi a vuole tu la mano con la sia don e tutta la sono ya ma le tanto team o le Pacific Games ya essa non è tanto fatto todo quindi a vuole ya ma le tu non è tu parli le tu qua dai ya ma le tanto mixed ya la super tanto track na dia tanto combinations esse mai isi poi tu la casa au mai ele problema com tala ma Pacific ya kalian fai do ia ele foi a firma fai do ia problema Pacific ya ye poi na magmano na ia tu mai tai o Solomon Islands si ya ma está seguro su tu ma fiti ya ma tu na mais esse como se fia tanto team Samoa se foi tanto dia está na teoria inicial do material mau
Only two part by that video. Ya, la basa ta mo fai pero to silsila to Facebook, to social media. Ia ta longa le sa white voice mo ya Francis Lepa. Ya mata to idea Jenny Imo. To fai ya regular updates, timely updates. Ya mai Monyara ko. Ang to silsila was yo ko pa ta to. Ya kan tay just to see now what live updates. Bakit ba may nato talo mo may support kasi ito pa po na ako to na po. La kasi fa mo le la le tulanga le achievement sa mo la o si ta mo speak to sangue o stay mo mo ni wa o si tulanga ko le mesti ifafato sama isa ni tintin malo sama. Ya, tu channel le sistema na tamay o le watch lima le sama si ko ipa ko ni watch we ko le sa ta tu tari malo pe sa mo ya ya tu le si mo ko ni ro athletes tu sila mo tu le tu mo tu te pa tu le watch mo mai selain terus berturun dari kata tu boleh berkaitan untuk selain terus boleh buat sebab mampu boleh kata tu kali ನಾವು kita boleh mus umfan. I mean the achievement wa usiye sa mo to lang find overall tanong. Sting mo mo le wa usiye sa mo to lang le SMA itemi sa tali malo itato tanong. Ya, esa. Kalau ibu mau membaca lebih history atau portal pasok total. Pwede ito na nga yan ay yung top 6 nato sa comparison nila what's moving tutulong sa mo sila mo sa mo yung opinion na yun ako na yung pito sila mo ko wala ka yung compare mo na yung mga fair puso mo to tulong sila wala ka tulong sila mo yan na yun bala lata to opinion ako yung compare na yung tulong mo na yung matulang na sa iyo Maurumba untuk individual 13 yang compare dengan siapa le faida le matsinga so le lama e afie kuna le sa malanga mai sia tu sensa Ya, oleh faida na tatu ota na include umaya so that is the total number of athletes in Samoa na to papel na to but that is the total number of athletes in total include aí to sila total athletes mas 15 management lima ya alta to PGA management na lima over. So it's a combination of overseas and the media, but they all need to qualify and the eligibility criteria set by the Pacific Games Council for Athletics. Municipalidad e está na UFAMALE that the Pacific Games as a qualifying event or competition for the Olympics. So, sports like now, when you do the Olympics, you have a idea. So now, today, what if you tell someone to go for someone, or yeah, follow, like that, as we follow Kilmington, follow is a residence requirement. What you do the Olympics is sports, not every sports. Not every sports have their own talong so Pacific. Nabe lalo to there for as a qualifying event. So if you when I put on this activity, Obama India, Australia, New Zealand. Yeah. Untuk tak mau dulu main dua desa, main tu. Tapi nak pun nak main
Falana, we're New Caledonia, Tahiti. Based in France, but because it's a qualifying competition, straight as a meeting of one, affinity athletics, Pacific Games was used as was being approved as a qualifying competition. So, kicking in platform one in the international eligibility. And Iran for in the area body Oceanic Athletics on behalf of the World Athletics. So pertulangan melalui tradisi bayar satu visi. Dan buat mai fafu, dan buat mai tempat mereka ada fafu ini. Okay, are eligible. And it's because of the qualifying competition or event nato. Au nato mo no foi fafu. Au nato Samoa. Kalau nao tamao le Samoa tidai be ata Samoa ata pala. I mean, so they are Samoans. So Normaal wordt ze 5 jaar zitten, we waren eens als ze mij voor een affiche. Maar je normaal wordt ze mij zitten, we facing normaal. The last estimation of the costs of the assessment. sorry? The cost, just an estimate. Cost. Budget sa pagkaon ko mayano rin magwati ko sunod ko buti si magpani yung kala tayo binay pabunga o dali nga pabunga o ulit kado 2.1 million fire rate 2 million palakaw pa rin charters yan Pacific Airlines Airways Fiji Airways corporations apparel at big siya po tayo teams siya pa even unconfirmed say verified Mana ya fa ta fanya ta so wata ala ne sai sana o yi sai o mo financial o mo ya pole to yana la mo ile mano le tanga buka mai atala mo pasito ya talo mo tele ko pa ba ma ya na tu fu ala fu mo pa to ko la ya be ko tasa no tanto ofisa ya yo pa te inga se ya lo ya na tu pi o no si ya la ya tanto to su ya o ya ko se ta sa na vai tanto ofisa no le ba mai le i bine uma sa si tim sa ya ko si ya ko me ko es to fácil para yo for na to mal ya ya ko ya tanto tim cuenta en fallao pero le tanya tu de la fácil Entonces, la verdad, si me va a poner legible, luego, mana, ya no me digo, o sea, finalidad, o incidencia, no es como. Entonces, la verdad, si de una hora y vamos a la oficina y de rapid, esa lago, no se va a ir a ninguna, se decide ya el sexto, o se Olha tu lá, ele o motivo, você fechou, você preserve, você ele o mesmo time aí, o tá na terceira turbina. Ele lá ele todo mundo ia olhar, põe tudo dele. É mais você, porém aí a investigation ali, repelite, lá tu para sair o oleh fakta nyata ona ilalwai ina mereka kiusul mai dia ada jadi mana apa posisi lah jadi mungkin basically enter and exit rate ona oleh lah ini offer satu arrow pai dia mau amatnya fire experience exchange and we have people coming in. So
So ele o continua le ko se official. Ko se se kulina ko se ta alo o ele o bench. So we haven't received the confirmation for it. I already told me no, I already find the investigation and citing process. This is the international body because all I say we have to sue. So we're all waiting for the outcome of it to sure. And it's something that will also be shared with the media because we have titiro for yenge to tero tato tu yema fai mana tu mai isho tato tu nui. But going forward from the model, or there's a container instance like to the campaign about you to know. Le situlanga e ana tonga matasi te kontulanga na yo le upuingo o le tulanga na ana tokua na pe workshops esa pa na mata mai a le o pe workshops le wider teams a mo le sai le fitu chela mo tu mo na tu te mama na mo tu ko ya o le pe to fe to na te le o sa pa mai a le na pe mai a mai o na na vai le vai a so le si ta ke ki sa le ko sa to fa mana tu le safeguarding the code of conduct is pa idole mo na ua I pu benga fie na lan to fai o na sa matata to team training mai March team managers the Mako logistics pe na preparation finance ai o mai you like to sui mai sui mo be sui mai team manager de ko na sa to fai ia o to I ma si to o kusu ai o for you but we were from a publicity we issued le fu la sa to wala io mai tanto sport e fa mi si team managers ma to ya athletes sai che per e ma la ma I la io la to a fiamma io mai to mai io sa molta to si ia tu la fono ia la International Federation o le figure league o swimming o la si tu la mi tu la papel ia o la na falo mai la tu ia tu la ma su e ma sai ai ona no fai to o ta tu ia le ngata ia ta to sa ko le fai fiti ina ia aware na ma la ko io te mo ta fai io as an athlete as a team manager ia as a coach ko fai ia le sa fa ma na tu o si tia va vai me foi a ta pure no ta la I tu la le media broadcast ia pa mana tu la vai ta tu ia se ka le ka the actions but por la gana ia o social media tu la ia ta tu focus la la o ia na yo the efforts o la ka ia a tia mai si tu la mai team manager de mai ma tu ma tu na na la sa ko foi ia ta ele vai ia lá para ver o meia não é fixo quando o coach o team manager ia ma lá do efficiency todo lá na pitanga e se foi malai o ma tu ia na memória ter lá no team manager lá em memória lá para ver ele só tem no messenger priority also tu lá na do foi formado hoje ele tá com como fala que eu já foi ele ia to for my factor ele foi sair tanto pathologist tasio tumatai da pa to ko itu orang mana siapa tapi wale ele no itu macam kata le mau to si dia betul sudah sih bermakna itu kan terus malu le fria ko mau si itu bermakna itu lama ya sampai hari mana tu dia bukti dia malam tak yo foi yo nanti tu itu the briefing and the education all rights stay in the lane por esa razón I guess if I put to Langalia in the code of conduct, safeguarding
think it was hit on the training Zoom, a briefing, e fai am tato tala ula hoi se vai fuala o yo ai fuala o yo ye ko ko e a mo mo yo pusi na yo ko ka ko le isi na it's something that doesn't matter how much that we prepared for, doesn't matter how well we are prepared for, it will always happen. Why in French tu tala no tata fatite namun buat waktu lo soal peperan itu memoria lah tu, saya sekarang tahu, ya ambil fix itu okeylah dari situ lah, orang tak alumni, ya dia bukan itu tu tak alumni, dia buat actual bites, aku kan aku so mendengar change itu, malah mungkin quite better pun. Then we make them mata again to fight. Mata for the man, no you time. But right towards that, when you become a man, yes, we had it to ta. Ada apa itu lalu menggulu aku malu tato. Ya oasis yang ada di Tina, Nordiana, even if kalau macam ini Tinggal iwan pernah sedai posisi di awal, tinggal dan sen. But di posisi yang comfort kita ada kodoh ada kalau mereka it happened. Orang terluka, dia boleh incident. But if I think kalau saya well behaved and they kept to the code of conduct and their safeguarding on the field and off the field. I think we did 99% well. But apa yang ada di mana kio fufu kaya lu dalam program akan and that is talking about. But orang dengar ya dia fire kita proses tu. Right through tak benar kita tu campaign for safety. If I train manusia tu nama dia code of conduct and safeguarding. Tak ada tersakit, tak ada kemudian. I know how you go on and off. Jadi nak uwe na apa tu? Kalau terlalu sinalu, nuolo ay nuolo tu ikan si. Tahu mana ya? Ada macam apa bilawan. So, you know, when we have but there are always rooms di zero. Itu cuma saya kau itu pun yang mufalli hati. Sisi campaign mana kita buat air, mana yang kita proses kita benar. It's the we always allow them small percentage of something, and we're happy to say, I think as the CDN, we were 99% happy, and we put mai ai nên ai kia của truyền các ai mai đây mai luôn phải đấy push there were no prolonged threats for you Chora kama mbona beleta wa tunamala kwa kusingia kwa manu yanga to selini watapenda situsia wa afya yetu watolimana kwa mbona ya wasiasa kuenda kwa watu sote wale dia tanda info desa watu sita kwa sita sana ile baya sio tuna kwa kutaka mbele kwa ya kwa gap control kwa wana ndio matu wana leo huila kwa tanda kwa Yesa po tatakula o tatatia mo sa ilingi mo na ito kanya ang tulang kapina. Oleh fakar oleh yang nak masanya ni pun tak kira atau kemudian oleh pihak ulama fitaran berkait dengan semua itu. Dan itu punya terus semua baru kita orang satu yang baru sana. Baca itu ada itu itu orang the team sports nak tu ya coach
whare tātou tāngata awara to stāsana cabinet mō pinde ko mausia le mata watu ya pinde au wale a te wha to tāsana na se tātou tātou I lea whai no tātou I le nau se tātou ai le mata I tu tūs au tātou team sports Tūnanga le whai. O le tele just to see me no penalty whainangi news articles now. If I looked at the performance of Samoa, was it an outcome that expected the Tomala? Well, I think Orena natali tu I think Orena tu lang ay pera o na fara o ay fo I Christine teni na fara. Fara ay fo I press conference ay Christine assessment. Oleh targetana fantasieri mustu pileu. Dia mantau nak pileu. Jadi tak boleh disiplin. Ya titilo lah ia ini tulangan yang Asia terus disiplin. It was an achievable 50, but if you're competing up against New Caledonia, Tahiti, and Australia, who had all the resources in the world that they could. It was Hutas. We were up for those gold medals. We missed them, either because of that or because it was by a small country. So gold came those who constitutes here, I think we were right there for the 50 gold. So even the statuta mai titiliana they say Awita, Johnny Key, and then it's probably a household name in Tamitiaoma. He came third, bronze, close, but New Caledonia and Australia. Sekali boleh menikah dunia ya, tunggu ya dua desa satu tanggung fakas. So ini dua ya, that was our goal. If those countries didn't run, so you looking at again. So we missed out and goals in the world. That's a goal. Yang mana isi satu sports itu but the target sports. We want medal. If your athlete that you're putting in is not anywhere near a medal, as in a bronze, you need to bring in the athlete that will bring a medal. So 77 medals. I think it was a very pleasing result. My title athletes, those that didn't medal but they came fourth, and they created national records or personal best. They're very young. At the team of Aida, those title athletes, they can make them a young fan. So we set them a challenge. Next 4 years, and as well as the new games in Palau in 2025. That's where it is for us sports here at Palau. It is where they are measured. I analyze those next specific game. So the future of sport it's there. It's a time you have to oleh tulang obviously ada lupa tahu itu satu touch right. You may recall in 2019 the final was between Papua New Guinea satu Ricardo and they had a rematch. Finals
Ita mai tai mali weeks it was Samoa and Papua New Guinea, all three. And mawaele tulanga ko ile mata ile so ile auto yetu for say watching the All Blacks coming from behind on what afa mafafa mapoji ayo maile for the second half. It was all about us leading. So it's in my mind, the team to touch rugby in Manato. And what is mine as our area swimming. Swimming is another sport. Take our hats off the coaches. To swim and swimming. Our elbow when you know my race, I did dominate my right. And why but we were able to steal. And when we had my wife would give an so, anyway, that's not going to happen in this school there, complete stuff. At least, but I think one of the best Christmas presents going into Christmas. Performance and expectation is partially cases tulanga lo lifting pero ay pinauwan what somebody was won 16 gold medals in 2019 so we made now siya so mama ya papo ko siya consistent along the projected goal pero ya nga po medyo ya projected mga athletes. You take the case of Sumi to see that Sumi in 2019 may be man Joy Babaina, analyze the Sumi, 7 athletes, 4 male, 3 females, Malatu Lana Namsi, Sumi, 5 goals, Usi, 4 months, that we not pay up to Lana or Homo, the feeling of my feeling of the best of the best, they will see and that's a classic example. I can't say when I the boxing, they love my outside here, in the Messiah outside, the top boxes here. There I am, Asia Pacific effect. One of my always Australia. It's a way out of Atola, my lord, the final, the final. But it's here now to the next. It's in a year, it's our way to Australia. Also for performance. Yeah, because I want to see the development is cut like up to ethics, wonderful ethics of that over that federation today. They got the outside, they want to pay them, or even for fun. They and she put them on with anything of food. The expectation, focus on sports in America, team sports, that's what we are. They are the rugby league, to fit to 40 team sports. Mau le tulangai o wala pa faiba. Se tu sabos le sonata go foi con le catena fiume di si mbali con le tunaveto ko so ta sama. E aso ato lima ba be algo so ita to sailing team ya ai do masan. Ya ona paten planina yo tulanga go sabi. Ya pe fa to fa ba ento Italia amore o le mo maulia ya si de ma le mo tamaka e fa na so ato ai le fina o suile de reche do le tani ko le la tan e ko tu la mai ya si ya tu ta to ka ya ko ta to
tūlanga tasi. O e se suinga o le tai ia o ngaru whaki e apa pena o te reusi o si a kome sa apena i o X. E le io le late le o ngasa. Le la o si ia tu nei i honia e se suinga o tai. O ngai hui tau hui ngasa mo no. Le te le hui le onsai, o le lamba le onsai, o patience i nei the whole bank will therefore 8 to 10 hours. Ese mai to pina ai ka to chalo la la sto po fuori ta da me va e quella in me ka ko mirus la la sa ko fuori ta plans ahead more is ka ko civic games in Tahiti o kulanga e pe o fa ai o ai o e na mawa pino tanwa te no tato basketball out. They went undefeated. They were seated. They were number one team. They were the team to beat. And he got to the semi-finals. Unfortunately, we got beaten because every country, every team that made it to ele fa pena ufu aipea no ka pena mai na pero mai pini ka koa, and it was just unfortunate. That wasn't the defeat we were hoping for, but because it be why, and we got beaten. So we were not progressing. Fine. And I think when they played for the playoff for bronze, and because they were going for a goal. We see that total, maybe in fact, not only that to hockey. They need a field. They need to have a field. They gave on the for a team, or they got simple by a full game and without a hockey field. They did well. They did well. We were in the middle, but nothing else. You know, to go up against Solomon Island, who was the mental goal there, it was a national sport there. They went into halftime 0, they knew all. Was 1-0. We were able to hold off our national team there. Safio ini di Papua itu tournament yang low. Mafai kala Papua ini bina dengan baru. Kalau dia couldn't score more than 1 di awal sama. Because we were all kalau festival awal dia makan all blacks kalau malu Filipino because of lack of national support. So if I feel like it didn't reflect the performance. There's room if we're finding out and hopefully next Pacific Games or Mokako medal Roma, you know, there is but sports in Megakapo, una maloy is encourage sports. And I think like so everyone is vying for a medal. You know exactly the celebrate opinion Maya mo may kakuha mo yung
vamos estar com o ele fazer no se é um pouco kalau mesmo cinta querer é uma nova coisa foi sempre faz meio Sarà possibile fare un modo visuale, io mentioned it, ma qualche c'era flies le feature base. What's the estimate cost for the installment for the charter flights? $492,000 US. Sorry? Barcelona was more profit US plus your taxes to 70% wasn't just under 1.4. 1.2. Polisi utama mapeo tukane sa paso to ile kanto sije. Jalo e papa ko mo ko ile kanto na ka mapeo tukane jalo mai ti la to suina masi. Pela le un teu tino. Bodybuilding. Bodybuilding to ban na to malanga. Ya le mata wa e ono ya la to pile na usi fa. Tasi sini wa tasi la problem. Não foi uma boa e não foi tanto vista pacífica e ao Sicato e onde até tem o foio de vai na de powerlifting e o power essa mas se já tu tanto todo lima aí o aí me deu de da malanga essa lá tu tá pensando vai division esse de o que não tu já tem na tu a competition pre-Pacific Gaming assessment or the analytical work of the DESA or the Papa Warfare that way not down. And I think on the town will have up see the more for found there, the van or the people to farm which resulted bronze this year. Yeah, I can't just do this. They do it on one for Tactica. Ele ngatai tono samo all Pacific Games records ai fa mo mo te ko capita on triathlon misi na to si tia na to le fu samo mo na ya pele te o chini so possibile to possibile io pas lo guarda fatti un tiro da vai no mai tanto meno tempo vediamo le profondità quella che possibile tu possibile ma la possibile ya tanto what is someone doing that we are not doing una natura magari fu tanto risorse e la nostra materia ma lo si fa tanto e ormai to e ma troppo possibly fully roll out to but I think the simple answer in fact to our final to select we must do a selection criteria to to support that is an assessment that will and the encouragement that I will to have by doing that player or to make that was sweet by it wasn't just anybody sweet by it that's not the what we see ese way for it that the malo that to survive it but we have my young not that way not that way now I know one like so it's not just a one simple answer. It was a collective, support and no, there has to be something. Yeah, but FCC, what are you guys doing? Better than us. It's a collective achievement for the whole country. I think we'd just like to
wrap it up again. Thank you very much for your participation. You would have helped with that, Michael. Also like to finish by re-emphasizing our thank yous to our financial support. The government of Samoa, the new Ministry of Sports and Recreation, Ministry of Finance, Commerce and Revenue, for the wide assistance to Loa Samoa, special thank you to the sponsors. I'd like to acknowledge on behalf of IBFC, SIFA, again Fiji Airways for the patience in screening logistics right from before the games, during the games, Malaya, today for your Fiji Airways, the Oceania National Olympic Committee, once again support, it's very much appreciated. Tanto Maesa Tapalina Mai Pure Athletic put on your sport when you see that. Veni nella competizione poi vai via Saturna, vai tanto così, sempre una foglia, tanto fai, tanto qui a Ronia, tanto vai. Last but not least, tanto fai la panna, media, tremendous work, ma tutto il town for la vai mai sono il telefono fai con esa tutto tanto also the Pacific Games Council, tanto association volunteers, tanto somos tanto our Samoa community. Some of them are visiting our shores tomorrow. We'll see how Quando vai falar, fica o office, check. Kung ano ba so